इहान हानबदा प्रेसिडेंट ओइबिबी आमसू सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट संजना खाइदेन इकाई तुमना वोट पी गनी मदन असिना इकाई तुमना उदा मतिक चारबा आमसू मया लोइसंगी एडवाइजर होइना फम पुबिरीबा रिटायर्ड एसटीएस कमाबम शांति कुमार सरबो इकाई तुमना वोट पी गनी अदुगा मदन असिना आमसू मया लोइसंगी प्रेसिडेंट होइना फम पुबिरीबा इयाबा ngaसबम सनालबो इकाई तुमना वोट पी गनी अदुगा मथंग असिना ऑल असम मणिपुरी मैरा पाइबी अपुंबा लूप की प्रेसिडेंट होइना फम पुबिरीबी इमा बेनी मिश्रा बो इकाई तुमना वोट पी गनी अदुगा मथंग असिना ऑल असम मणिपुरी वुमेन्स मैरा पाइबी कोऑर्डिनेशन कमिटी की प्रेसिडेंट होइना फम पुबिरीबी इमा कोंजमम ओंबी अरुणा देवी बो इकाई तुमना वोट पी गनी अदुगा मथंग असिना इकाई गुंगनाबदा मतिक चारबा आमसू मयाई लोइसंगी प्रेसिडेंट सो ओइबिरंबा ओजा इबुंगो आसामबम बिरेन सिंहबु इकाई गुंगना वोट पीगनी मैरा चुकत पर हेक लोइबा मतुंगदा प्रेसिडियम मेंबर्स सिंगना अथौबा सिंगदा हैकत एक तंबीनबसु मरुना निसिंगजरी मखा चतरक होइना अथौबा सिंगी थवाई मिरेना लाइरमलेंदा इंगना चिकना नुंगाइना लेबा याननबा मयाम पुनमकना लेखत मिनदुना मिनिट अमतंगी मतम काइथोकमिनसी मपु मागी मफमदा थौनीजसी तम हुजर गए सहयोग इसे सकबीनबगी दमक्ता पफोक सके मुदुम चंद्र कुमार अमदी महा की लोइनबसे मसीगी थरो मसीबु तरामनो ओखिबगी वारोल पिबीनबगी दमक्ता आमसू सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कमिटी की फाइनेंस सेक्रेटरी होइना फम पुबिरीबी ओगम तपसीबु कौशिंजरी ताराम नौपगी वारोल पिबीनबगी दमक्ता आमसू सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कमिटी की फाइनेंस सेक्रेटरी होइना फम पुबिरीबी ओगम तपसीबु स्टेज तक पहुंचरी मैम खुरमजरी ngasi agasti tamtra hundoi chamu kunthondoi suba athoba singi ningsung numina lakpada all assam manipuri students union amsu central district committee na pangthokle ba thormasida dais ki mayai tangbal laitingbi ba all assam manipuri students union amsu central district committee ki vice president hoina thawfubiri bi iche sanjana khaidembu taram nochari lonya loina ngasi ki thormasida Presidium members की फमम लाने लगे बिलीबा All Assam Manipuri Students Union आमसू Central Committee के advisor और बिलीबा ओजा कंगाबम शांति कुमार All Assam Manipuri Students Union आमसू Central Committee के President और यह थोक बिलीबा इपुंगा से पंसना हल All Assam Manipuri Students Union आमसू Central Committee के President और यह थोक बिलंबा ओजा असंगम बिरेन All Assam Manipuri Mayra Paibi Apun Baluki President Oina Thokbiribi Ima Beni Mishra Amadi All Assam Manipuri Mayra Paibi Women's Coordination Committee President Oina Thokbiribi Ima Konjima Bombi Aruna Devi Busu Taram Mochari Loina Loina na Mana Laiting Ba Ojas Mana Laiting Biliba Oja Singh Satra Singh Amadi Tongan Tongan Nothum Dagi Lembi Iba Amsugi Thomi Singh, Ima Mayra Paibi Singh, Amsugi Well Wishers, Mayampuna Mupusu Taram Chari.
अरोइबदा अइना थमजनिंगबदि ngasi all Assam Manipuri Students Union amsuna sinjaba chawga kunthramdoi suba athauba sing inising nami ngasi mayamna thoramloji pawa meeting tabiu haiduna mayamni mafamda koknana norukchai thawchai mathang asina chatharakli ba program asigi nungge ba warol pipi nabki damakta amsu Silchar District Committee ki Assistant General Secretary oina phangbubiri ba akham basanbu stage ta hoksinjari nasi August ki cekha trahundoi ingkumja singani ga kunmari leiba ko ban mi dasida Assam ki Manipuri yamata ngai da mahiroi lo all Assam Manipuri Students Union Silchar District Committee na sinja lamjaduna chang ga kunra hundoi suba athoba singin sing numi pangthok basida dais ki mai tambal da leiting biribi amsu Silchar District Committee ki Vice President of biribi इजे खाइदम संजना बुसु अवांग बथा की गाय खुम बोचरी अमदी डाइस की प्रेसिडेंट मेंबर्स द लेटिंग बिरिबा आमसु मे लोइसंगी एडवाइजर ओरिबा ओजा कामम शांति कुमार अमदी आमसु मे लोइसंगी प्रेसिडेंट ओइना थौ पुबिरिबा मिंग ओइना पल्लबदा यामा सिबम सनाहल अमदी आमसु मे लोइसंगी प्रेसिडेंट ओइना थौ पुबिरंबा ओजा सांबम बिरेन अमदी ओल असम मणिपुरी मैना पाइपिया पुनबलुकी प्रेसिडेंट ओइबिरिबी इमा बेनी मिश्रा रोबेदा ऑल असम मणिपुरी वुमेन्स मैना पाइपी कोऑर्डिनेशन कमिटी की प्रेसिडेंट ओइबिरिबी इमा कोंजेमम ओंबी अरुणा देवी बुसु अवांग बथा की गाय खुमना बोचबा लोइना तराम नोचरी अमदी लोइना मांग लेटिंग बिरिबा आमसुगे एडवाइजर सिंह वेल विशर्स छात्र छात्री अमदी मैना पाइपी की इमा बुसु अवांग बथा की गाय खुमना बोचरी आमसुना चाही खुदिंग दिलेपतना अथौबसिंगी निंसिंग नुमित पांथोक जबगी पांडमदी मरुओइना एकोइना अथौबसिंगदुगी थौना निंजेन मरेबा मिजाति कथौबा ngamlaba अदुगुमना तुंगी मिरोली खोइनासु थौना निंजेल इरेबा इजाति गिदमा कथौबा ngamnaba लेमिनसि अमदी थौरमसि गमरि लेनाना हायर सेकेंडरी अमदी मेट्रिकुलेशन दा फर्स्ट डिवीजन दा माय पागलनबा महिरोइ सिंगिसु फेलिसिटेशन की थोड़ा ममा थमजरी अमदी छात्र ओइनिङैदा एकोइना लेबाक मियामगी इजाति की दमक अंगम बथाक कथोक्तुना एकोइगी खुनाइसी मांग द पुरकनबा हाइना मियामी मफमद नोरोक्जरी थागचे ओजा लाइसन बिल कुमारबु कोक्सिनजरी ओजा सिबु इकाई कुमना बोटपि नबके दमकता आमसुगी मेंबरशिप बु कोक्सिनजरी ओजा लाइसन बिल कुमारबु इकाई कुमना बोटपि गनी ngasiगी ख्वाइदगी हेना मयामना चाही चामगा कुंथ्रा इथोय चुपना पांथोक्रो लाक्लबा ngasiनि चामगा कुंथ्रा होंदो छुरबा असिगुमलबा अखोयगी इजाति गोयबा अथोबा सिंगोनी सिंजबा हाइबा थौरम मसे असिगी मिफम मपु ओइना ngasi लेटिंग बिरिबी खाइदम संजना लोइनाना दाइ सिलेक्शन बिरिबा अखोयगी आइगी नुंसिजरबा इनाव आमसु सेंट्रल कमिटी की प्रेसिडेंट ओना पुबिरिबा ngasepa sanahal mathangda आइगी मरो काबम शांति कुमार mathangda आइगी यामा अखोय ख्वाइना हे आमसु हाइना हौरपदगी चेन्नरबा बयामना ताबिरेन हाइरगा खमनरबा अदुबा बिरेन से ngasiगी लैतें बिरिबा दाइससिगी नांतोय बिरिबा लोइना अखोयगी ऑल असम मणिपुरी मैना पाइबी अपुन बल्लुकी प्रेसिडेंट इमा बेनी मिश्रा अमसुं अखोयगी असम ऑल असम मणिपुरी वुमेन्स मणिपुरी मैना पाइबी की कोऑर्डिनेशन कमिटी की प्रेसिडेंट ने पुबिरिबी अरुणा देवी सिंबा पाइम्याम अमदी आइगी मांगदा लेक्शन बिरिबा सिनाउसिंग अमदी छात्र छात्री खुदिमक अखंग नहीं क्या सुजौरिबा पाइ खुदुम पुशुकना इकोकनना बयामना फमदा इकाय चेक तसेबमक अहक्ति ngasiगी थौरमसिगा मरि लेना आइन हाइनबा खरतंग याम समलपना फंदोकजगे अहक
यारगा यारिगी अखोगी सुपुबा अखोना तंगना लागबा खंगरबा अथौबसिंगी पुंसी वारिगी मरमदा करिमता पंजरो अइना मरुयना हाइजेनिबदी अखोइना ngasi पांथोक्लिबा थोरमसे मखोइगी खुनाम तुमिन इन्नुना अखोइगा ताबिरबा तापिरबा लेंजेल कया मदुमलबा इजाति इरेबा पुनुसिबगी अकनबा थौना लेंजेन लेरंबा जेकबबु माइथिबा पीबदा हलेंगना मतमदरा फुलाय कया पतिक चादरसु अइना पाइलिबा अइगे लेजरिबा फुलाय असिना थेंगनरगा हाय रिजेक्टनबसु अखोइना माइथिबा पीगिनि हाइदुना मतमदुनि वाखलुदे सोंथुना अखोइ इरेबा को कन्नबा तबरंबा अशिबु अखोइना ngasi उंगा जातिगी हौरलिबा इरे चक खुदमकना मरुयना अखोइना पंजनिंगबदी नहारवन सिंगसे मसिना मखोइना बिरंबा मखोइना पिरंबा थौना लिंजेन अदुगा अखोइना चाही खुदमी नैनरगा मसिदगी अखोइना करी फंगे करी तमले अखोइना समाज की करी तौबजा आईगी लैरिबा समाज की खुनाई इरेचासी पुनमक्षिना मसी करी लोय पुनम हापिगदोर से अखोइगी कोक्ता अखोइगी ईदा करी संगनने हेबसे मसी वाखलो से मसे अखोइना मुन्ना थिदोगलगा मसी अखोइगी ईदा संगन बमा चंगी अखोइगी ईदा चहनगदोमनी नत्रगदी अखोइना मजे थेंगनरिबा इरेबा को मतंगा खुदुम संखिबा मिगी मिखा कोलोबसिगी निगम दो अमुक हन्नना हलक हन्नना बगी नमक्ता अखोइगी समाज की लैरिबा मिपुम खुदेमकना मसिगी वाखलुसे अतेसु हेना नैनरगा मसि अखोइना मसि वाखलु खुदेमकसे अफबसे लौसलगा इरे बा जाति से चापट लंबिंदा अकनबा फेर लौदुना अखोइ पुनमकना वाशक लोगा मानना अखोइगी समाज सिबु हिंगनबदा जाति सिबु मय मतिक मेलेना पृथ्वीदा मशक ताकनबा अदुबा अमा ओहन्दबगिदमक्ता अखोइदा मसिगी वाखल इसेलसे चलनबसे मसिनी आइना यामना समना थमतनिस मथंदा आइना मतंग हाइनी अखोइना ngasi अयंबदा अखोइना तमनाबा मतंदा खंगनाबा मतंदा वीर तिगंद्रजीत थंगाल जनरल पौना ब्रजवासी चिंबा अहुम सिना ख्वाइदगी हेना मिंगसे मयामना पानै अदु आइना पंजनिबा खरदम लै मखोइना मखोइगी मतेंग पांखिबा मतंगदा लैखिबा अखोइगी मिंग ओइना पंजरबदा मखोइ करिया काजा अदुई चोंथा मिया अदुगा अतोप अतोपा लैरिबा सिंगसे मखोइ सिबुसु अखोइना यामना हुजिक नैनरगा मसिगे अखोइदा करी फाउगे हेबसे समाजदा मसि पुनमक्से चप मानना अखोइगी वाखल संगनदुना अखोइ मसिन नैनरगा मखोइ बिसु अमसु वालहोबते लेरेगसु हेना थिजिनदुना मखोइ सिबु सु इकाइ खुनबु उपिबसे अखोइ मथौ तामने खल्ली यामना नुगाइबदी मणिपुर सरकारना राजस्थान माउंट आबूदा अखोइगी हाइबसी अखोइगी कलापानी है खंगना मफमदुना लोइ थाखबा अखोइगी कोनगी मियोइसिंग अमदि हाइबा मखोइसिंग से तंदि पिखिबु मयाम साइ निंदो साम साम हाइजरो मखोइ पुनमक्तु निंसिंग बोयना माउंट आबूदा मेमोरियल अमा लिखतुना तोबिसे मसि अखोइना मसि अखोइगी याम चावबा नुआइजबा मखोइ बिकाइ पखदु अमने हाइना लौजेरी अदुना मथंगदी अखोइना ngasi पाकचाना पाकथोरपा थौर क्या पखुको तंगा थौबसिंग निंसिंगबदा अखोइना तुंग लाकदो नहारसिंग सु अते अते हेब कयासे नैनरगा मसे अखोइना उकेना मखोइगिसु मफम से तिकचा पीबो याबा यादबरा हाइबसे अखोइ खानसी अखोइना नैरे अखोइ होजि मफम मफम खुदिंदा मखोइगी पौना ब्रजवासी थंगाल जनरल रे वीर तिगंद्रजीत असिना चिंबा मितम कया खिल्ले खिलबगी मन देखो होजि गंभीर सिंगसु खिल्ले अतो अतो मयाम सुखै खिल्ली खिल्लेबा सिंसिंग मनगा अखोइगी मेक्ट उबो मांग उबसिगी पुआइदा नयगदबसिगी तंबी बसे चुन्ना उरगत खांगोदबा अखोइना अखोइगी तुंगी हौदबना हारन जिंगा करी हाइमा हाइबसे
masihi wakal nun se puna shandok pa am kana shandok pa ma chani masihi aina ai koi masihi akan ba thodang se sukau kau ai koi na akan tu makta masihi wafam se ningsing laga samaj se bu chak palamida hena phabalenda kukan pangba tairo pangda ai koi gi ima laga se pagi hena kan thoraba mai pangba adu laba irei bak tugi irei cha singi Manipuri hai jati ni mitai hai se ko tasingna uttam na ba wona se ba wakal se thamjai jeki matang sida ai kitani thedok sana kanum ta hai je ko na asitan 11 oi badi jai adu boy ko na panjani se hadak ai ko ni imale bakka Manipur thong ba ko ni mai baktiba thodo sina kan khong sai ba tanja se mashini matanga yamna panjatra basu ai panjani se matandura British na ai bu yam laina divide and rule policy chanaga ai koi se kamai to na to khai ta na hal laga masi oi te na ha se khang ga ne na makoi na ai koi bu nam tha ke bu ki khudong sha ba se masi lau ki ba se handak ki sida ai koi na ba ki para ba ta bo do handak ki sida su yam sing hai ba da ni to ma sa se pham mun na ba ki thok ko ba pham ni hai ba se mayam itihas sakhi na le ni aduna aikai ke mani besu asigum duba wakhallo na se akai la ko wakhallo se thanbidana hojik leiba short to ngam leiba tibam se manipur ge jam phai na leiba tibam se mayam se puning wakhal amat to na sul wakhal khandana rajniti ge ba tonga wakhal jo chin lam thambega ai mai ni ai jati ni ai ki man idei ba ni ai ki wak se kandaba ja de wakhal se masina tanga aikai chapcham masi wakhal se कोई पर मैंने करने लगा मालूम है से करने ना वो वकल से मैं दे वकल बुदो चलनी मशीन ले है मतलब सिना आई कोई ना नसी की थोड़ा मतलब मरी ले ना आई कोई ना जाम मायबा है बता आई की नुशी जरमी छात्र छात्री सिंह मयाम मैट्रिक SSLC हायर सेकेंडरी asina chingba first sina mai pa pa chhatra chhatri ko mo ku sina si thoram sida makoi de pung thoba ko na taram ko ge thoba mo le masi ga ikoi na paning ise kana mo mo chhatra chhatri soine mujum ki kai mo khar na mo ja loi na am shu yaw ro mo kai to to na sai lai pa de na sai lai pa de ki de gai wala bang pa ni hujin sa am shu yaw ro ai sang am shu yaw ro ni ai 1979 da madudai Jangan sekali orang baru ni mesti orang bayar orang lapar bayar orang tahu. Aku itu nanti saya nak jawab ai nanti. Tidak tahu kami itu orang berjuang. Asmai tahu orang wakal dengan nabi kanu. Angang sing dapat punya lapa ai samasta pada ni hena mai larva. Taiwan da je competition tahu dah hamna khalam ba. Kudung syar ko mayam lema mayam do badu pun betul hiti. Prithvi siga yang na amukta matama amukta dai koina phambuya ba idea kaya madu ke wakalun kaya koina taminga kaya uwasha klik amona loya phangaba mutamsida na koi wakal ninga naba tawdana tagan pangda phaibi hena ahin ba mitai macha gi mitai jati gi oiba madu laba ahin athorina thopiranda ba koina na koi mafamda masi wakalun se sep da khaja duna chama se chama tu lamta sama sekali mata, ekor ini harusnya mati tunggu pun sida, baik pakka, view hai soina masih di opong masih terjadi. Aku sudah, awak tanya hai je, hai, jangan mulai masih manusia ngasih amat tengah, ekornya. All Assam Manipuri students union ki, amsu hani khang derbasi lo amsu segi website amat nasi dagi launch tawragani haidna thawrang sindu se masi ai ma da phali waisnaw chhatra chhatri sing chai su sing yam jawri makoi masi ki wakhalun pandam se website jeng se masi yam tangai thabo na tomo oye hojik na koi na thawa thamda na tari kari ni pa mo loba thamda website ma sang dadi kari ma su bhamangam ni aduna adugum laga website ma nasi hangani haidna nasi am sugi yamna maru ba thamdam lobi ba mangda chelam ba kaya na nasi sin lang duna
ngasi gi namere sida prithvi ase ngasi gi pada mata da uraga mayam sha mutta da nodhan ku pudi he na jana ai koina prithvi bombagi i pau khudma ai na thangni ma kaya se phangma ngam lagani aduga ai isani ju shak tak pa ngam lagani hai base ngasi gi website handu ka du bisna masina chaw mai pudi pan thum phangma ma aduga ai koi ijati bu sakhat pada ijati bu shak tak se bada ai gi manipuri jati sin tak se bada ai gi ora sa manipuri students am shu tak se bada pai gi herna mating le ba khulai mo oi ru aduna mashi una makshe nungai bagi masakta ai na mata ga haini mashiga ai koina mashi mati char oi ta ga di ai koina la shi ne ta ba media da social media la shi ne ga akai da la ko koina mashi so ai koina ashi ne se mati char ta upload to bi ba mati char ta bayam da khanan ba international focus la to rin ai gi laiba ta ai jati gi ta international focus la ko bole bole na ai koina jam kari ki no mashi panjari se ai koi batanga not a single city bus ki wale te ko ne chale ma khudi makka cycle ne chalega ai koi information pau phang le ga adu ai koi tharok thoro kilo tani adu badu awa ba se theng go ngasi gi madu kari mata le ga hai se noi tar ga adi khatang thaja daba mere mushi dai matam du asmani pau gi ka hai se maran ai koi sa ai na first yang sekte no tanda masi ga wa ke mana ke bani adu ngasi di adu no pulung sawa mayam do la ka dur bese mapung chana mati chana ai koi na apabo mo ngasi ni duna taim banda ai koi ga su se mangan thok na masi ai koi shat ta ba polasi asini aduna mayam puna makta yamna sang lo roi mayam puna makku aroi ga amukka hanana ikai ko ga ichar go le na ngasi asigi asing lo ipa base ekoi gi apsu gi itihas ta mai lang le ro do pa asing go website ha do base masi ai na masi yamna ngai jo ma phauji aduna masi ga bena ekoi na asigi asing lo thoro base tungda he ne chau phok nai na basi tan ai na pabbe nai na ga ekoi badu di bharat pa masa ga se koi society da amko sa le nai ga society da masi koi na shandoksi nasi center center da to base ta mata ngasi di mayam chu udah udah hai ka hangi bedo wari tabdu ngasi ekona naina bada ngasi sijata naina hai asi di asa hai ka dida kari masta na taka lakhipur da asi lo wa ngasi ekona tawgado basi masi ne hai basi wapam se naina ga chat pamna wai bedo mukti punchal laga ekoi se punna ekoi kayon manganda yamna mayek se la na su se ne ona ba wala ngasi aroi bada tension posida amshuna jai long live amshu masih hai yang mayam dagi ya